neza tugiye kureba ukuntu twashushanya magic hat muri SolidWorks. SolidWorks iyo yamaze gufunguka tuza file new part then okay, twaza okay, tugiye gushushanya iyi figure iri hano first part. Nyuma turaza dufate right plane normal to, tuze muri sketch command dufate line, dufate center line, dushushanye duhere muri origin, relation tuyikirikeho tuyigire vertical, tuze dufate line dushushanye umurongo utambitse, right click select, turangiza tuze dufate turebere muri zoom to fit, tuze dufate sketch command dufate spline, tuze tuyishushanye spline, okay, right click select, twongere dufate spline, tuze dukirike, right click select, okay. Turangiza tuze dushireho smart dimension, dufate smart dimension, tugiye gushiraho dimension, hano dufite milimetero 170 hano, smart dimension, tuze dufate here duhindure muri MGS, dusubire hano and back, dufate smart dimension, hano dufiteho milimetero 170 milimetero enter, tuze muri zoom to fit, dufate hano hari milimetero 70 enter, okay, tuze dufate iyi point tuyizamure urugero tuyishire hano, tumanze twe existing dimension, dukande escape dimension iveho, aka tukazamure kagere hano hagati, okay, dusubire dufate dimension kuva aha kugera aha hari milimetero 61 n'ibice bitatu, 61 n'ibice bitatu enter, tuze turebe hano tugiye ku dimensioninga hano, tumanze dushireho sketch fillet, twe existing dimension kuri escape, tuze dufate fillet, hano ari fillet, okay, na kano fillet ya radius ya milimetero 2 tuzishiremo hano milimetero 2, yes. Niturangiza tuze hano twemeza, nyuma yo kwemeza tugaruke muri smart dimension, tuze muri zoom to area, tuzominge hano turebe izi dimension milimetero 28 n'ibice 20 muri itangire hano muri center, twe escaping razu dusigarane dimension dufata hano muri center kugera hano hari milimetero 28, milimetero 28 n'ibice 20, milimetero 28 n'ibice 20 enter, turangiza tuze twongere turebe kuva muri origin kugera hejuru dufite milimetero 23 dimension, kuva hano muri origin tuze hano muri zoom to fit kugera hano muri center turebe hari milimetero 23 enter, hano dushobora kuza tukazamura twe escaping iriya ntuza, tuze tuzamure, okay, dusubire dufate smart dimension, dufate zoom to area,
turebe hano escaping zoom hari milimetero 3.60, tuze dufate kano escaping dimension, dufate iyi distance tuyizamure, tugaruke n'iyi nayo tuyizamuremo gake. Okay, noneho dufate smart dimension kuva hano muri center, twongere turebe dimension kuva muri centre kugera hejuru, turaza tubone kuva muri center kuva hano tuze tugere hano hari milimetero 3, milimetero 3.60. Then okay, enter. Niturangiza turebe zoom to fit, turebe sketch yacu, yoba tuze ducalculating kugira tugire full dimension. Tuze hano muri display, tukirike kuri kano gatriangle dufate full dimension, tuze hano muri calculate. Okay, calculating itwereke ko ibaye full dimension. Niturangiza tuze tuvivure hano. Okay, dukore exist sketch. Turangiza ku existing sketch, tuze twongere dufate front plane normal to. Okay, dusubire muri sketch command, dufate center line, duhere muri OG, tuze tugere hano, twongere dukore nk'ibyo twakoze bwa mbere, dufate line, dushanye tuvuye muri OG, select, dufate smart dimension, iyi center line tuye milimetero 170, enter. Okay, ku existing escape dukureho iriya dimension, dufate spline, tuze kuri spline, right click select, twongere dufate spline, right click select, tugaruke muri smart dimension, turebe kuri second sketch, dufite milimetero 170 kuri 80. Kuva hano kugeramo hano hari 77.70. Dufate smart dimension, hano dufite milimetero 80, enter. Okay, tuze iyi tuyimanure gato, tumaze existing dimension, escape, dufate aka tukamanure. Okay, tuze turebe kuva kugera hano hari milimetero 70, smart dimension, dufate iyi point na hano muri OG hari milimetero 77.7, enter. Okay, tujya kureba dimension za hano, dushyiraho dimension kuva aha kugera aha hari milimetero 17.40. Dufate dimension, dufate ya zoom to area, escape, tuze kuri dimension from here up to here hari milimetero 17.40, 17.40, enter. Okay, kano tugakurure escape dimension, aka tugakurure kamanuke,
Okay, turebe noneho kuva aha kugera hano hari milimetero 16.15 dimension. Kuva aha kugera aha hari milimetero 16, metero 16.15. Tukirike enter, then select, dufate iyi puwe. Okay, twongere tuze kuri smart dimension, turebe kuva aha kugera aha hari milimetero 16. Milimetero 129. Enter, existing sketch, dufate iyi point. Okay, tuze turebe aha nyuma ducalculating free define hariya, tuze calculate azitwereke, twemeze hano, niturangiza tuze exit sketch, hano tuyirebe ya sketch yacu. Okay, ni gutya imeze. Dusubire inyuma turebe, hariho fillet ya arasili back. Tuze kuri sketch fillet ku iyi side. Okay, dushyireho milimetero 3, then enter, twemeze tuvivura. Okay, existing sketch. Sketch turangize ku existing, tuze muri surface, tuze muri loft surface, tukirike ku iyi side, twongere hano nyuma tuze muri start and end constraint. Start constraint dushire normal to profile, ni dushire normal to profile. Nyuma tuze kuri hasi turebe, tuze kuri apply. Nyuma ya apply turebe sketch twabonye. Okay, turangiza tuze dufate front plane. Tuze muri feature command, dufate mirror entity, niturangiza tuze body to mirror, hano dukirike kuri image solid, dufate iyi twemeze. Okay, yes. Nuko dutangiye kuyibona, dusubire muri mirror right plane, tuze muri mirror entity, feature command, dufate mirror bodies to mirror, dufate iyi, dufate n'iyi, niturangiza twemeze. Okay, turabona ko ya ngofero tumaze kuyibona. Tuze dukirike hano tuyirebere muri zoom isometric. Okay, dushaka kureba inside ko yabaye ingofero. Niturangiza dusubire muri surface, dufate neat surface, duselectinge hano tuyirebere muri isometric. Okay, neat surface, twongere dusubire kuri neat surface,
ku iyi side dufate iyi n'iyi 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 side, nyuma tuze kuri merge entities twemeza hano yes, niturangiza tuze dufate thickness, dufate hano duselectinge iyi body thickness tuyigire 1, turangiza duhitemo aho tuyishira hariya, then twemeze ok, tegereze loading. Turabona ko thickness yagiyeho hano. Nyuma ya thickness dushobora gushyiraho color tuze tuyigire this one, tuyigire kuriya twemeze ok. Ok, hano dushobora gushyiraho color hano ku iyi ngofero magic hat cyangwa se iriya ngofero y'abamaji, murayibona. Dushobora kuyireba hano muri isometric, tugiye gushyiraho color hano. Tugiye kwa applyinga color, turaza dufate front plane normal tuze muri sketch entity dufate line tuyishanye kuri any distance dushaka, select tuyikore relation, tuyikirikeho tuyigire horizontal, tuze muri smart dimension dufate kuva aha kugera muri origin tuhashire milimetero 57 enter ok. Niturangiza twe existing dimension dusubire muri surface duhitemo curves, dufate split line, ya split line hano dufate projection line, sketch ni current sketch hano dufate iyi sketch, na hano turotating dufate side zose ok, turotating dufate n'iyi side ya hano, then tuze twemeza hano ok. Turabona ko ya line yagiyemo hano. Turangiza tuze duspecifyinge color, dufatira side tuze hano kuri color dufate black color, turangiza tugende duselectinga turotating dufate n'iyi side, turotating dufate n'iyi side, twongere turotating dufate n'iyi side, niturangiza tuze twemeze kuri ok. Turabona ko ya magic hat cyangwa se ingofero y'abakina comedy twamaze kuyibona muri SolidWorks dukoresha icyo bita surface. Ubwo rero nkaba nabakangurira gukora comment, like and share kuri SolidWorks channel ya SolidWorks Tutorial ni Kinyarwanda, igenda idufasha inaduha ubusobanuro buhagije. Murakoze, na session ikurikira murakoze cyane.